Ahee, namukela kambe ka Masipa Xitsonga analyst. Channel, yeah, of course, namhleta ikhe like Benny Mayengani the president. They got like he relate of course with his house. Then of course that hleta na eka section ya music. Then amakuma of course ita ikhe hetela ishonge rangane. Yeah. So was of course rati 28 February as I was scrolling on TikTok na video kari ningahlangana of course miyam Rangapanda on his account and kunhleka yini mara Rangapanda what's happening mara what's happening. So that he full video and then of course that he afterwards. Okay, right, lesha wala big ka Rangapanda na umkomeza kwindlu leyikule njani makubona la henhla la hansi yindlu nala ndaku ana msiboni mo indayile mahlweni ntsena la ila ungata yi machopa la henhla la itunga kunile ku wena vun'wini Nuku mina what's happening Rangapanda, what's happening before ya kulongo vele so Rangapanda ila ku hayeka chopa ehenhla ka yindlu as you can see at this section le di vona ku la dia hele ehenhla ka third floor kula ku vekeliwa chopa le henhla and yikulu ndhawu leyi mavana ku se hi ri la henhla la yikulu la henhla a ni nga ri aware of it. Loko se yi languta on top as you can see kwalano yi va yi ri kulu na laha henhla la a chopa ya ringana kahle yi tlhe yi siya xipesi xikulukumba ngopfu hambi ko ti chopa dya masocha mos ya ringana loko hi kha hi languta this section so hey hi guys hi Rangapanda impela yi na ti-ideas ta yona as you can see ma swa ku ndhawu leyi kulukumba njhani ya ringana chopa vona yi kulu njhani ndhawu leyi okay I continue video of course hi twa ku yi ri Rangapanda mzerini kwa njahangi continue mayibona yindlu nkwayile kwana hansi kunjani yindlu nkwayile yindlu nkwayile ayisiyalela nata hala sayitira garage le ku nga yima lowa wa mfole le portion liya ya garage yele henhla mayibona leyi nga na kepisi then hala ya mahlweni what okay right okay as a vet, let's acknowledge guys this house is too huge, like it's it's unnecessarily big, unnecessarily huge. Yeah, as you ever heard loko na job ku ze indleko Rangapanda ingela kwela because manga mahleka loko si yindlini of course second floor yi ngetela a third floor na kumukuma ku a swi nga ri necessary still and kuna video clip leya tsinyama swa manga mahleka of course ngotlhe endla a reference na nga fika kombisa marito lawa. Loko mo languta kahle la nga na ti-glass letiya ku la ku va na swimming pool laha ku tirhaka mihisa luya laha yele henhla le ya ka public phone swimming pool yi khida hi munhu un'wana na un'wana ya ka public se ku ta va na ka private number hala sayiti ra hala Mezaved ya la ku tlhela na swimming pool still so it's very the plan ta yona Rangapanda to swini but overall as a vet the main matter here a ku ri ku ya vekela chopa le henhla leyi ku ta hamba ku gonya chopa okay and then of course hi ta hi side ra music ka simhla of course ra ti 28 February a ku ri post nga fika yi posta ka simhla of course loko hi fika hi scrolla laha so hi fika hi vona fika yi tsala ku the great discovery yeah leswi of course yi nga fika yi tsala sweswo ntsena yeah before ya ka swo tala vele yeah in overall of course the great discovery refers to a significant and momentous finding usually signifying a breakthrough in knowledge or understanding that there is a major impact on a field or society as a whole and stuff like that. Of course kukumisa kushona la so sure kahle that statement Rangapanda kahle yi refer to him, he is referring to himself as the great discoverer, like loko tlhelo of course ke yisa tlhelo ra music un'wana vanhu of course va nga fika va tisa an impact yikulukumba swinene eka music ku un'wana of course vanhu va nga fika va tumbuluka ka music
yeah, a nga na impact yikulukumba swinene hence a ri great in other words. So ni kha ni check out these words fike ni kuma ku khale mi ranga phanda yi kha yi matsala marito lama as early as 2016 and minkarhi leyi a yi hamba yi tsala ku I'm a great discovery hence already ni kha ni mi hlamusela explanation leyi ni yi mi hlamuselaka yo I'm a great discovery mara mhaka leyi i munhu lowu of course a nga kumeka like maybe nga vula ku va a tumbuluxiwa sort of or ku tumbuluka discover ni ku kuma xilo xo karhi it's a finding to discover something one of course wa vanhu lava nga fika humelela eka the music industry va va na impact yikulu and ma vona mhaka leyiwa and then in 2017 a swi famba yana explanation because he wrote I'm a great discovery ni ta famba hi mikondo ya mina ma vona mhaka leyi it's a great discovery like i munhu lowu of course a nga ta na impact ya yena and i endla swilo hi mandlele ya yena a nga le ku kopeni ka munhu i endla swilo hi mandlele ya yena very I'm sure president nga ke loko se ku twa ka Ndzumba a ndla swilo hi ndlela ya yena of course a ndla swilo hi ndlela ya yena loko se of course Ndzumba yi take over from the guitar hikuva na ku dominate the guitar so ya kombisa ka great discovery van'wana of course va vanhu lava of course va nga va humelela ka the industry and stuff like that so loko kha hi cheka vhele a ku ri khale kha yi tsala these words and at first time ba yi tsala ku I'm a great discovery tanihileswi mi swi nga mi swi vona kwala but yo ve yi cinca mi kuma ku se yi nga ha tsala ku I'm a great discovery manje so a yi ve swi cinca vhele yi hamba yi tirhisa the great discovery na mhaka leyi and ku na post yin'wana vhele na a ni hi vonini laha yi fike yi tsala ku great discovery yi single loading so tsalelo ra yona laha a swi endli na ku maybe ku ta e single ya great discovery leyi nga ta yi kha yi vulavula hi great discovery na mhaka leyi of course ku va yona yi humelerile like impact ya yona ka music na mhaka leyi so i khale ngo yi kha yi tsala these words so ku na a high possibility yo maybe ku nga ze ku humelela risimu leri ra the great discovery i khale i kha yi tsala i khale swi na malembe seni so swa endla maybe this year maybe malembe yan'wana mara swi komba ku ri risimu inani loko se khe hi languta hi landly na hi matsalelo of course yi great discovery but swi komba na ku swi tlhe swi famba na line ya ku va ku nga ku ri risimu ro karhi mose ma yi vona ngo leswi hi swi vonisaka swona sweswo throw out sweswi ni nga swi vona just na mi kota ku va hi kha hi discussa swilo leswi ma vona mhaka leyiwa and then of course ku hetelela hi xonge rhangane yeah of course ka swi endla 28 February na yena she wrote a post where she wrote when it comes to Xitsonga music analysts I have two favorites and then as you can see then number one my person Master Tsonga analyst lexiya xa ni favor amoyini mi ku yini a kona ntiyiso a xi hundla sweswo a hi xi hundla is the truth then number two then manyangatsi then hambileswi va pfaka va dyi xava dyi ni yevula but respect people that's what she wrote yeah but honestly I enjoy listening to them that's what she wrote and stuff like that in overall ku na swo tala swi vula but to appreciate na tsaka swinene loko na yena yi appreciate very as the analyst swa kala swinene futhi kusuka the big artists swa kala swinene as far as I'm concerned I think yo xo ngi rhanga a nga fika ni acknowledge just straight as a big artist Dr. Joyce Leman a yi acknowledging but no ka cover ya yona yo swi tsala in general so but xo ngi rhanga was direct ku vula vid straight so na khensa swinene swa kala from the artist ku minkarhi leyi mi kuma ku xondliwa hi ti-businessmen a na ku tirhisa vito ra influencer hi ku ni nga dlawa a swi tirhisiwa hi ti-businessmen such as vo Gagashi sweswi mi swi vonini na van'wana va laviya hi hi nga vula leyi vo kwala ka channel hikuva loko se hungu ri jikini against vona so na tsaka swinene because yo nga rhanga swa tikomba ku swi twisa ku swilo leswi at times swo boha nkarhi wun'wana hungu ri va ri against wena nkarhi wun'wana ri ku sapota even on her side nkarhi wun'wana hungu ri sapota yena nkarhi wun'wana a ri sapoti yena so hi leswi media yi va ku yi tirhisa swona and then my job is to report and report swilo leswi va ku swi ri kona phela that's the difference and attack more so loko munhu a za humana ka channel mi vona a nga ha ri kona swi tiveni ku issue yi na yena not me because mina I'm reporting and then the way leswi ni reportisaka xiswona an attack munhu mani swi twisisi minkarhi wun'wana fanele ni ti vutisa ku loko munhu a za ku Master T wa huma laka a nga hala ni posta yena a ni ti ku issue yi va yi ve kwini because a ndzi ni disrespecta munhu a reds hi leswi loko ri amukeza swi ska banda kombela mi tlika subscribe asi baka yini nga twana na vanhu hi mhaka ku mina muti wa va na muti swi sukela kwalani mina ni teka ximange ni ta va tekela nuna a babangu why ni tlhela ni va tekela na ntirho overi mi suka kwini aka ximange ni ta va tekela nuna a babangu ni tlhela ni va tekela na mintirho leyi nga kona babangu
wena va mi zondela yini mi nge a mi laveki mi fela sweswo ku na vanzondela ku mina ni tlhari ni tlhela swi vurisa sweswi a mi tshinini a ku ni nyanya no la ku n'wi onhela ntirho ku a hlupheka a fana na hina